Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kasing Samla Sports and Cultural Club, Mynni Mawbri West Khasels District, Hagshpau tarik no pra kalpenong ikijingalang Pynkup Burom yi Samla Kynshewlypa Mauli ibanagashnong Mynni Mawbri nong Stones Emship, ibala Wanrah ekonom ke Burom omtang yakashnong kathau kadong kathan Henry Jylla baro kawe. Kumbanshupun kenmau ini Samla ilalit banishimenta haka 17 Junior National Micro Futsal Championship arja Pusan, handong ba Delhi kebal penyat dak Indian Futsal Federation, keba ilami khmat naga school Joel Gatpo Memorial Senior High Secondary School kenro nong kenjang nongstran, hagati jingnet jakun jong I kalapenong yaga school keba mi khmat naga Jylla Meghalaya banyo yaga jingjop kum kaladu. Ka sports club lingba ke jinglam khmat u president ba secretary kala yo ban Pynkup Burom ini Samla dak jain tho riau stem, but ke momento haringkat ke jing I minsiam but kentukan pam no secretary ke sports club balam box star Dakar haga jing sakhi but dan ringkat lang jong ki kmi ki pa but ki bahayi yang hasam. La yoru ke jingkran balingkot na Samla Kynshewlypa Mauli banok pa jong I ubalapen pau ke jing sngongu Burom ya ke sports club ba kala I tho kerpang ya I khon jong I lingba kani ke jing Pynkup Burom. Ya ganel por na galing jong I kum ka yeng kesam. Ni so malai kublai si bonde ya pi kum ka sang Samla Sport and Cultural Club Mynni Mawbri. Hakaba pila yo man wan ya kendo lem bat ni kum ka yeng kesam. Kam tam bat I Kynshewlypa Mauli. Ngai deng ba jong ni ka jing ai min sim ka jong pi kan long si benta kum ka jing kersan. Ya ka kam ka jong I ya ka ba nang yo ya ka ba nang ye sim benta. Na ka po ya ka po pe kum ka jing kesam ru ni ai jing kersan ya I bat ni ai jing kersan ru bang trelang lem bat pi ka sport club ha ki kam di ba ka